podatak da si se prijavio za NBA draft 2000. Nisam ja, ali to je verovatno možda onda Miško, ja nisam ovako. Iako je odavno sišao sa velike scene i pobegao iz medija, Predrag Šuput je i dalje aktivan igrač i trener u klubu koji je sa prijateljima osnovao, u nerodnom, ali svom Apatinu. Zakoračio je u 5. deceniju života. Međutim, to mu ne smeta da nosi dres košarkaškog kluba Dunav. Da kažemo, prva srpska je ovdje liga, ali svejedno 40 minuta se igra, tako da isti ti, da kažemo, istu snagu, istu volju. Jedino što je mozak malo brži i pametniji si, manje energije trošim i nekako, nego kad sam bio mlađi i tako da znam iskoristiti kako da odigram, ali igramo, bez spremnosti ne može. Ideja mu je da bar donekle vrati igri i gradu ono što su mu u životu pružili. Ljubav prema košarci, da kažem, evo i ovo ovdje gdje sad sedimo, to mi je ona dala, tako da nekako pokušamo nešto i da vratimo. A sad, evo, sticajem okolnosti, to je Apatin i hoću ovdje da vratim od te košarke šta je meni dala da probam i da prenesem, a i da vratim u gradu ovdje. Znači, ovdje smo i krenuli i ovdje i završavamo. Dok je živo u rodnoj Lici, igrao je i bio dobar u fudbalu. Toliko da mu je nadimak bio Mrkela. Ipak, karakteristično podeblju sa koga je izbjegao u Srbiju nakon Oluje, opredelio se za košarku. Pa nekako više ljubav. Zato što je košarka više mi je nekako manji teren, lopta je više ja sam igrao fudbal kad je, tad su me zvali da Mrkela, gdje su bili levo, desno krilo, loptu dobiješ možda 5 puta. Verovatno zbog toga, ali većinom sam dole igrao u Krajini, u stvari u Hrvatskoj sam paralelno igrao i fudbal i košarku. Ali nekarakteristično, izabrao je da navija za Partizan. Ja uvijek kažem, izgleda od oca, otac je bio zvezdaš i onda ja sam kontraš i suprotno. Nažalost, otac kojim je iskontrirao nije doživao da vidi njegov uspeh. On je 2000. umro, nažalost, i čak nije ni video. Ja sam uvijek govorio da biti sportista, on je govorio škola. I tako da smo se uvijek prepirali, na kraju uspeo sam u tome, ali nisam doživeo to da on vidi moj uspeh i to mi jedino ostaje, ali nadam se da odozgo vidi i uvijek, tako, to mi jedina bila neostvarena želja u mom životu. Ja mislim da stvarno imao jednu sjajnu karijeru. Igrao je za brojne klubove u Srbiji, od Subotičkog Spartaka preko Vojvodine do Partizana i Hemofarma. Ipak, najveći trag ostavio u Nemačkoj, u ekipi Bamberga, gde je proveo 5 godina. Zahvalnost za taj izbor duguje svom bivšem saigraču i velikom prijatelju. Ali da napomenem Dejana Milojevića s kojim sam pričao i tada iz Hemofarma kad sam trebao da odlazim, 2 opcije, Rusija, neke ekipe i Bamberg. I onda se ja s njim tako pričao, on mi je rekao, Nemačka ti je zemlja, fino uređena, odi tamo, bolje i za manje para nego i tako da zahvaljujem njemu što sam ga poslušao i otišao jest da je bilo iz početka malo taj rejting Nemačke niži, ali odmah smo igrali Euroligu, čak ja mislim prve godine da su s Partizanom bili, pa tamo dobili, ovdje se obrukali. Koliko ga i dalje cene u organizaciji Brosea, najbolje oslikava anegdota o jednom pozivu sredinom pretprošle sezone, kada je nemački šampion imao velikih problema sa povredama, a Peđa je već duboko bio u poluprofesionalnoj košarci. Stvarno ovaj trener Trikineri me je zvao, mada je pričao na hrvatskom jeziku, pošto je njemu majka Hrvatica, ali onako gutajući padeže, a meni ovaj drugar što je, sad je on trener, tamo Pavić, samo mi ima neko da čuje, onda hoćeš igrati, ja sam odbio to, na kraju viče kako si ga odbio, to je trener, pa što mi nisi predstavio ga i tako. Tako da malo i smeha i ovoga, ali imao sam ponudu. Posljednju profesionalnu sezonu u karijeri odigrao je u državi iz koje je kao mladić pobegao, a gde mu danas žive majka i brat. Nastupao je u dresu Cedevite, koju je sa klupe predvodio Boža Maljković. Imam rodbine tamo dosta i onda malo mi je to i privukao da odem, baš da vidim kako će biti i šta će biti. I na kraju kraja bilo dobro, nisam imao nikakvih problema što tiče Srbi i Hrvati. Bila sezona jedna dobra, mislim mogli smo i bolje, ali nažalost tako se desilo.
Ne voli previše da priča o tome, ali puno žali za 2007. godinom, kada, iako je bio na širem spisku, nije dobio šansu na pripremama Mokine reprezentacije, popularnih Moskitosa. O tome nisam hteo ni tad razgovarati, neću ni sada, ali mislim da jedino, to mi je jedino možda žao da možda bi prošao, ne bi, ali da smo prošli te neke pripreme. Na konstataciju da je važio za grubog igrača koji mnogo bije, prva reakcija bila mu je... Aj, dobro. Mi smo ova stara škola, ja sam, da kažem, više samouk na basketu najviše naučio košarku. Te dole poteze, gde možeš koš dati, ali izvana dole vreme. I onda naučiš. Imao sam dobru leđnu tehniku, moja konstitucija, težak sam, znaš, a igro trojku, tako da teško me čuvat dole. A i kad imaš šut, onda to je ja uvijek kažem, košarkaš bez šute nije meni košarkaš. Košarku prati NBA ligu samo kada se igra play-off, a Euroligu u celini. NBA uvijek pratim kad je play-off, ne volim da gledam ovako, a ovako preko zime Euroliga top 1 i tu uvijek, čak i kladionicu bacimo i malo uvijek. Lakše je za malo, svi volimo tu košarku, ja volim gledati, čak i fudbal kažem, pratimo sve sportove.